Turagusuhuje cyane rero wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques ukunda ibiganiro akunda kunyuzaho, turakwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe kuko Uwiteka arakuzi kurenza uko wiyizi. Birashoboka yuko waba udukurikiye wumva utameze neza, nkunda kuvuga ngo ikibazo gihari ni ikibazo cy'igihe, ariko Uwiteka azabigenza neza. Kora subscribe rero kugira ngo ukurikirane ibiganiro byinshi bikunda kunyuraho, maze nawe ubashe kwifasha kuko ibiganiro byinshi binyuraho n'ibijyanye n'ubuvuzi. Murakoze cyane, abashyashya tubahaye ikaze, mukomeze muhezagirwe kandi mukanda subscribe, dukomeze tubane. Twifuza kuzamuka ku rugero rwo hejuru ku kijyanye na subscribe, maze namwe mugumye mukurikirane ibyo tugumye kubagezaho, ni byiza cyane. Uyu munsi rero ntabwo tuje kubabwira ngo imiti ivura ibi n'ibi uburwayi ubu n'ubu ahubwo tuje kubabwira ngo ubwiza bw'ibihugu muri Afurika. Gusa twahisemo kuvuga ku bihugu bibiri, aho tugiye kuvuga ku Rwanda, igihugu cyatubyaye, ndetse tukagereranya n'igihugu duturanye cy'abaturanyi cya Kongo. U Rwanda muraruzi, igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, usibye yuko icy'amata n'ubuki ni icy'ijuru, ariko n'u Rwanda ni igihugu cyiza. Uyu munsi rero turaje ngo tugereranye, ntabwo twinjiye mu mujyi cyane, mu mijyi cyane, twageze ahitwa yuko ari nko mu nkengero z'imijyi. Turebe ese aha hantu hagiye aba niba bari kubura ni iki bakora kugira ngo bagere ku kindi? Ese koko hari itandukaniro? Reka twihere amaso natwe rero turebe. Twagerageje kugera ahantu hagiye hatandukanye, tugiye kureba. Murakoze. Wewe, dada kupiga. Sokra. Dada kupiga sai. Dada kupiga wewe, unataka kiatu chake aye. Unataka kufanya majaribu wewe. Amamesa. Wewe ndio unataka kupata hapo. Dada kupiga sai unashangaa. Afashe siburi yasiye meza. Ahenze kurenza buto. Niyo gahenda niyo gahenze bisumbuye. Utabwarashutse amamesa garapana. Amamesa yo gafaka ni inzira mbi, ni indambara ziri. Koboyi ni ngapi? Koboyi ni 350. 350 y'amanyarwanda. Y'amakongomani. Ubuto ni 300. Yeah. Kila kitu iko na pote mwana mwezi kwa mafuta. Achika na wamotari. Yangu niko atanje na mfamieni wa Mungu nipataka mfamieni kama sasa mimi kubwa pole sana. Nimemaliza mwaka pia. Kana
muri iki kiganiro kandi turi kumwe n'umukampentiri ukomeye cyane hano muri iki gihugu, aho ari kubagezaho ibintu byiza cyane ureba ukagira ngo biturutse Dubai. Ngira ngo murareba iyi ntebe nziza cyane, ntabwo wamenya yuko iturutse mu Rwanda, naho babasha kuyigukorera bakaba bayikugezaho. Ngiyi garderobe murimo murayireba imeze neza cyane, garderobe ngizi z'imyanya igeze kuri 3 zishobora kujya mu byumba, amadezayine meza ushobora gushyira mu nzu, aho washyira muri salo nk'aka ngaka urimo ureba, ndetse n'amatara meza cyane wadezayininga ahantu. Kimwe n'abantu bafite amafarumasi bashobora kuduhamagara, ndetse tutibagiwe n'abantu bashaka biro nziza cyane. Wakwereka